tang hadin kindia tayo kata haka katwetari jelio aja apsaw baka kong bindas kalong kami nakasnong maulong riboy district kalayo ya kajingkula nakasorka lengba o menteri badai kami ya katnat PWD road bat ubadairu o sambut menteri rang ba kasorka jela uba Preston Tensong ban sinapen bahano ya kasurok ng po Sanapur road kabadon 10 kilometer. Kabahakate kaju kasngi kakong bindas kalapan sange ya kajing syatngan nakabenta bandawan nakasoka benshnapen bahano ya ka NUS road. Kumban buddin halo kate kamat nakaliang uba Emerald Bonds MLA kanong po constituency ulay banya kenduk sendornya umentri rangba kasoka jela kongrat konggal sangma nakabenta penting na halo kakula kasoka jela benshnapen bahano ya kasurok ng po Sanapur road. Habakren nakaliang uba Emerald Bonds ulayatu hakabaning kong on sedang shwa na nongpo hadu kabadon 4 kilometer kabalapen manglengba na Ministry of Donor hakamang tingka kabalakot siya kasanpu akrur kanday pupra lak kanriw hajar tingka. Badya kasurok na syadu Sanapur kabadon lay pupra kilometer on penmanglengba ka PMGSY hakaba kakam on sanang beteng hadin. Laya turu bahaka jing ya kendu nakaliang umentri rang baka jila ulapan sengaw ya kajing penmang ban shinano ya kasurok nompo Sanapur kalalong kabatikna. Sengi nilai alat ban ya kendu ya menteri rang ba jong ka jela ka jong ni i se kontrak ke sangma ban buddin halor kawi ni kimat kiba kongsan ba tha ka bade bat ka surok nongpo sya Sanapur kawi ni gimat kiba kejela bro kawi hingi lai ya kejeng identiti ya kini katto kani teli kita yo ke beladam kani kini kamat kepala slam banda kaliang jong aku menung mikmat chamla song thaj ban buddin ya kani bat kaladon ha ka final stage bat kumba lalong ha gini kiski ke beladam ngasong ban panpau jeng sungu sa sisin ya baro ki pajba ki balai ke jeng kersan kiri simen baro ki balai don ke benta ke bakrau ban ai men sim bagan ke kam kan urlong ban 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 buddin cucu ban penstet ke kam melayolat ban dia kendu dia chief minister na kam ta ban pentikna bangin la ban penkloy ke kam na department yo pludi ha ka bade bat ka upgradation ya ka surok nanong po haumden first part kedai 4 kilometer ya keba 8 mang lengba ke NEC lembaga Ministry of Donor ban halor jong ni ka don kam yang akum MLA bangan buddin na kapor syarapor mangi sutu gidon sibun teli gi surok ki badon kam ki ba don on a priority dan di top priority gi surok kala abde sa Giant Hill, sa West Castle, sa South Garo Hill, sa West Garo Hill, sa Riboy, parang tatarta. But kani ka surok nung po ru kadi ka way na ki bakongsan. Hendri ha ka pertay jong kajing ya kanan bagi ong mo. Kadon kam yang akum nung bikmat bangan budin tagadaw tagasi ngalay kendu na kapentaban pentik na. Bana planning kandi ha ka top priority list bagan lech po NEC na NEC ter po Ministry of Donor banyo ya kejeng menjur banyo yang kejeng penmang tengka kumbalamang kata kalong san puar klur kendai pupralak kandriw hajar nak benta kaneka fast part kaneka 4 kilometer kemudian intermediate lane nanong po syomden mar kata kumbo oi pi menni kajing ai buddin nak po chakapor bat ngasutu biang-biang baladang imla aban buddin hi bagidang don sipun ki surok ke badon kam apa gajela de gani argudi ko we ni ke badon kam ha ka ba ila yolan madaga sengi ban buddin ban pentikna ter berasa NEC benta penbej nak benta ban pentikna ba sanction po jong Ministry of Donor kinyo kloi kat bala nam tang jing mentoy jong pajba kani gedika ka benta ka benkong ka benta ka baar bala ju kren gede gatu na umden ter su Sanapur kapajangai sa kumba laipo pra kilometer kani kumba nila update di pina ka por jing penmang ri lang ba jo PMGSY ha ka bagi jing penbit penbiang ya di PR baro gladon Delhi po Ministry of Rural Development na umta
Nagam ta banyo jing benjur bangit scam ba shen insa la banyo yak jing benjur banyo ban pentri kam no yak ne surok nam ta jing mentoy jong pai ba ba jing apil jong asai sin kalong bang le sha sitom ka tu pai ba song chnong jong ne dong ba than ge jong gi se than den kam tam ba kin ye sha ba ne scam ba ga ne ka kenti ko menta da ga jing trelang jong boro da jing khu jong bule bangila ban poi sung thong banyo surok ka ba bule shugon kolong positif very positif penagaliang jong u menteri rang ba abodon burom ulai gijing kular ke scam akaba kisim kia komong ipi ki surok amegalia kiba kwa bani priority sudah gibadan kam sudah ki surok tende gijing khun gijing budin jong kolong benong aka top priority pengila bani yo keneka surok nang taka jing mentoy jong poin ba baga respon kolong positif but ngasku komen kum nong bikmat abang yo respon ke ba kum gani